thir tu te chi bai ule kan channel du sak taka min lo thir thina wangin in chunga kan lo me ole tun tu ma po hian nupa te na harsat na kan to thin jinga mi pachi tla har lutuk chung chang le kai noi te tangin kanom dan tur le kanin zir dan tur tle ma zong soi kan tum le don nia mi pa mai ni lo Hmeichhe tengat poina poile nupa kara harsat na lian tak thlen tir tamtu chu nupa in pol laia MIPA BAW tla ma lutuk hi ani a tun tuma kan soitum takero chu hemi letling chia achi tla har lutuk ve thung hi ani tla har te chu achi dai jok lom ni in lo tiril ru mai theia a om ve tho mai ma se kan soitum tak hi tla har satlian ni lovin tla har le lutukemo tla hlei theilo khong tharen tho si chung chang hi ani a Dr. V. Ramanthan, sex therapist le sexual health physician chuan delayed ejaculation omzia chu mi paser khong tha tho si achi chuak theilo soina ani alo te ani nu ho phur angkha ani lo top mai theini nin om lama kal don hetiang harsat na hi chan chi ni ril rulam harsat na le taksalam harsat na lian tak om wang ani theini achang chuan taksa nat na chi sang heng hypococadism anti inti chakna ti mur tla niam na sa te thyroid kai noi harsat na nei te tilmu zai to te hian tuna kan soi ang chi harsat na hi an nei thina tin zu le drugs ti na sa te om thei bok bp sang le ril rulama harsat na nei damdoi e na sa ten an nei thei bok ani adang le chu mutlem lutuk te mutlem lutuk te lo thalo hle ni tlangwal le pa fb le online na sa ho kha hetiang hi kan nei pal theia sim deu athamai thei in pol laia ril ru sor bing hlei thei lo te ril ru ha lutuk te zam le phok lek wang te mani in da niam wang te kopui te ne na in lai chin na thatok lo wang te zang throt na sat wang te point heng har sat na dang dai ang reng khong tat ringot hi a om thei anti pokani ti satchak na le phur na nuam ti na kan ti mai sexual arousal hi thil tam taksa khol te le kan che vel thil ti in bel bomin asiamani ti ha hria ta tha a kan thuak na tho hian a hril thui tak leng tin nge ni tang le chuti ringot chu na hreom tak a thlen thei ba ka serathisen zamar reng te kha alo rulin an chetei tlat mai sia thil boi thak tak ani don ani chut hetiang vei emo hetiang tur thin kan lo om chuan taksalam harsat wangani phei chuan anoi kan tuna kan soi tur te hi uluk takin ngai thaila thange pakhatna chuanin I shot thin kha han ban san phot mai te chu chuan harsat na lakiangem ti zir chiang an che tin pani na chutianga I lo tingai lo ani chuan heng sex therapy ti satchak na lam kai lom kolom mol te mitam berle hlo thin pui anti hi ilo ti ve don nia phur taka for play le inkilh nuwa le nupui na vor to pathian hial to nuwa mun fian rial le thom chua po in thlahun om lo na hun le muna khanin in chedon tani mipa pasal zo khan anupui bula mu lain Hmeichhe zo kina adu to galo nga to chuanin in thot zui mai turani nupui chuan an pa danglam dan chu zir pa in chet lo thoin an pa chu athiam tok le a aya na sa in an pa ser kha fo sakin khal sak sela an pa nuam ti thei dan ber khan a soi sanuam hle turaniang ril ru zong le in du sakna ba ka mangai na ne na nupui na song bol hi chuan a song bol lai hianin I lo om mai bik don lo ti kha in hriala inin lo mek zok ti kha thei ngil lo turani chutia nupui te poinan pui nuwa che chuan I lo phur zual ve de ungeyanga atla don tak zet I hriat lain phur takin how to know du thu sam le I du thu sam ti pui tling turin a mun taka khan ikil char le mai don ni hetianga in ti hlo thlin thei chuan a hnulama chuan pa ngai takin a hun taka mangai na ruwa isur tir thei ngei to angti a be sei om tin khitiang pu ila hlo tling lo fo ani chuan sex therapist kan ti mai sexual health physician te hiron ngei la tha ma ni thu le mi na zongina chu a thania hetiang hi thania anti ang ringot damdoi hi ei mai lo turani mi pakhat har sat na sut kian pui kan tunna lama hei kanin buat sai na
min thlir tu te ta na tangkai takin ti hian kan ron share ve cheu ni hi kim chang le hiam dewati te po a that rualin tu te ngai tu na emo a lo in fit kha kan hlau pal sia kan society a hian tiang harsat na nei te hi kan lo om che ma na kan soi ho zel don nia Nupa Nun hi tu tan ma hre fa lo kan in zir mek hlom deuh vek maya he kan dam chung hian kan zir zo kher lo mai thei le nga la chuti chung chuan pa tam takin Nupa Nun kan hriat fo thin te nia lang hi in thiam lo deuh hlekin tlem kan an soi don nia pakhat na chuan Nupa Nun thlotlin na hi khuma in tran ani ber lo ti hi hriat tur ani patam tak chu ha takin na kan thoka kan hoa biak lei thei lovin kan oma biak le kom po kan ti lei thei lo zana zan lai thlengin tv kan ena chuta bedroom a kan luta kan nu puite kan an shrom ta bor thina mi pa ang lo takin Hmeichhe hian Nupa Nun thlotling nei tur hian khum pon lama mangai na le lain na ti an mamo tlat ni lenga an pa ne na nen biak na le in po na hian zana khuma an Nupa Nun thui taka hril tlat ti kha hriat reng turani sexuality le affection hi Hmeichhe hian then ran thei lo khopin anin kung kai tlata entirnan nupui terin lo dewa present pek thut te pangpar pek te fa te hanin fiam pui te hun fian rela det te hian Hmeichhe lama chuan Nupa Nun ati san thei lain rok vak te soi sel te thil dang ten a che zonga a khoi dang lam dai hi a om du em ani pani na ti dun hian Nupa Nun na satakin a ngong ani cho ei laia han ti dun te thu thlenga in po taka han om te hian Hmeichhe an Nupa Nun a ngong dai thei nia Hmeichhe tam zawk hian mi pa angin sex ringot hi pui bera an da ho lo in po taka kom thei te hi an ngai poimo em zawk ani Hmeichhe pakhat phei chu a ko pui pa kha pa thei lo ania ma se mangai na ti lang tu in po taka ati pui thei na le a mil na kha thil dang ai na da sang zawk daya midang ai na du zawk tlatani Hmeichhe tan chun mangai ne in hriat na te duat ni te ti te hi sex ain zu poimo fe amale pathum na avor top chung chang hi mi patam ber hian khuma avor top thlen pui hi pasal tha ni na bera kan ngaya heiwang hian avor top thlen tir kha sex mana pianga kan gol ber ani zela avor top thlen hi thil poimo em ani na a goal oriented sex ani to chuan a hlim om na about tlat to thina ni Hmeichhe po an Hlauhawma mi pa an Hlauhawm boka anuam thei thin lo pasal tele mani atang pressure awm khan thilani tur angin ani lo pha diktak chuan sex mana pianga avor top thlen kha Hmeichhe tan po thil thei ani reng lo ti kha hriat turani palina a sex man zo ngai sak hi Hmeichhe tan apoimo hle Hmeichhe tam ber chu sex man zo hian an khuwa ahara Hmeichhe hian sex man zo hian ngai sak an mamo a mi patam ber chu kan nar ngal de bur zela arukin an khuwa lo har thina ni mi pati kan mu hi lo thei lo ani pon kwa tal hi a thakop mai sex man zo hi Hmeichhe tan a poimo a hunenge mo chen chu thil dang ngai sak lova an ma ni kan ngai sak an ngai ani he huna hian thil soi tur po film khur a tha pangana a in kwa te in fo te in chul te hi enge atangkai na Hmeichhe hian romance kan ti mai in kwa te in fo te in kai in po na ti an mamo in an du em maya Hmeichhe tam tak hian khuma lo chuan heng hi an dong lo hei hi thil poi takani heng hi sex man do na chau ni lova Hmeichhe ten eng lai po an mamo ani ti hi mi pa ten thereng ila thange mi pa ten du takan nu puite sam kan chul ringot po hian thu na sa taka soi thei ani mi pa te hian Hmeichhe ten men mangai na an ti lan na hi kan thom no an suk te e rong an bola te hian langin kan hремai thei Hmeichhe erawh chuan ka mangai che ti ringot te ku aduat ringot te atuak fu thei ani kan nu puite nen kanin zom na hi relationship zong a poimo berani a he relationship hi in pol na pia lama in duat na te in ko te in fo te
hun fal in siam te kan chom len a poimo mani heti zong han soi chuan sex lo tlin na hi sex thiam na ai ma in ni tin kan nuna kan in po na hian a in ngat zo ka ni ti hi a hriat the ani ole tuna kan thlir tia Hnialum mina aziak kanon tarlan ani thlir tu zong zong in chunga lom thu kan soye